بله بینر هجام نهاجی دچن ترکیه پشتی درکتنا قانون چارچوبی پیواجو بردوام دکه و گنگشجی بردوام دکن سروک ترکیه رجب طیب اردوغان پشتی جوینا کابینای خواه حکومت آنی زمان کو ین کو پیواجو دخن تنگاسیه و لگل دیرو که دا تک بچن وی هنه کانجی دوی درباره دا ریبری پکه که عبدالله اوجلان دیار کرد آخفتنه که وی هاتن دیار کردن دوی درباره دا که به اواوی لسر مدیا جواکی هاتبو براف کردن جبو آگاهی بهتر دوی درباره دا نها پیامنری ما لاستانبول ایوب دمیر بمرایه ایوب دوی درباره دا چه تشتینو لجمت هنه صالح راستی وقت دیار کرد یعنی سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان به آوایکی تندی رحنه آنی او دبیجه کو یعنی هم کس هنه کو دخوازن و پیواجوی تک ببن لی ام دستور ندنه وان بنا کینه یعنی بحثا وان تو دیار نکر لی دبیجه کو ام پیواجوی که زور برینگه حتی داویه جی امی ریبا ببن دالی دنداجی دیسه ام دبینیم کو yani ایروجی داخل yani رجب طیب اردوغان دا دیسا درکت پیش دبیجه کو ام دخوازن کو به پیواجه دیسا سرکفتی بکن جبو ویجی ین کو دخوازن تک ببن ام دستور ندن وان yani دبی واری دا امکارن بیجم کو اوانا به شکل که دیسا درکه به دیسا دا عالی دنداجی سروک پکه که عبدالله اوجلان جی داخلیت دبی واری دا دابو ئەیوب لەناو ئەو نووسینەدا کە ئۆجەڵان دەڵێ هیچی ڕاست نییە باسی چ دەکات چه وتراوە کە ڕەتی دەکاتەوە ئاراستی چەند ڕۆژبەرێ لەسەر مێدیا جیواکی ئاقافتنێک هاتە وەشاندن ئا نوویسکی divê derê da hate diyarkirin ku ev ji hevdîtina Öcalan hatiye girtin ev aqaftina wî ya ku parêzvanê wî an jî heyeta İmraliyê li gel wî hevdîtin çêkiriye ev e ji bo wî jî di nav medya civakî û medya Tirkiye da gelek li ser vî nîqaş hatin kirin divê derê da yani li gorî ku Öcalan gotiye gorî bê metnê dibêje ku yani eke hikûmet min nexe nav ew lijneya bilind jî lijneya ku em bêjin bi hevî dawî hate amadekirin ew ê bivê nevê mecbûrin mitêxin nava wê derê û di hin gotinê din jî hene li ser pêvajoya çareseriyê vana tevahî gelek dirêjin jî rastî paşê li ser wî Öcalan daxuyeniyeka nivîskî da duh divê daxuyeniya xwe da diyar kir ku ev rast nînin hin kes hene dixwazin ku provokasyona çêbikin ji bo wî jî ev tiştana derxistine holê li rastî îro yani dîsa hevserokên Dem Partiye Tuncer Bakiran jî em ana di civînekê dabin ew jî diyar kir ku got yani ev hin kes dixwazin provokasyona derxin pêşiya vê pêvajoyê bigirin ev tiştana derdixînin holê yani hin kes dîsa şîrove dikin ku daxuyaniya Erdoğan jî li ser vê teksta ku hatiye weşandin li ser vê wisa diyar ku ev dîqaşana we li vê derê yani li Tirkiye berdewam bikin. بله پیامنری ما لاستانبول ایوب دمیر گلک سپاس بو واناگاهی انت